umayiseko lalela ngisho iyafika nawe mina into eyafika nawe engengudlele kuyamandla akho ukukhuluma kakhulu ngabaculi bamaskandi ku TikTok ukuthi wafika netechnology ukukhuluma kakhulu ngomaskandi ku TikTok ugcile nje ukhuluma ngomaskandi ngqo lapho ke iyafika nawe wena uqale nini ukukhuluma ngomaskandi uqale nini ukukhuluma ngomaskandi kwesinye isikhathi mhlawumbe kancane uyabona njengamanje mhlawumbe njengoba sikhuluma nje mina nawe Jodi sikhuluma ngomaskandi uma Golide ubona ukuthi hey abahleli bemcimbi abaqashi ngani labantu lapha babona into productive engasenzeli imali thina lonto le mhlamba siyibona futhi asinakile yabo impilo kanjalo even nalento ka TikTok wena nje ungathothi even namhlanje waka notice ukuthi i-app yakwa TikTok ne-app yakwa YouTube i-app eyi-1 ama competitors kunje kuphela kulo China ilwa neAmerica kunomehluko umehluko lo phathi iChina izama ukwenza uYouTube wayo ngoTikTok wena unandaba lokumothisa ngoba anunayo channel ku YouTube mina ayikho into engithinta ku YouTube kodwa idea so umuntu osebenza ngo YouTube angisebenza mana mhlawani ngilinde mhlawani so lento mina ngayibona ukuthi uma abantu amabhizinisi ekwazi ukusebenzisa uTikTok ngeke ahluleko online and into enkulu eyenzakalile nomhlawani ukuthi amabhinqa bengajwayela ukuthenga ukulokhuza bebekusaba abantu ukubiza kwedatha abantu bebengalithenga idatha but uTikTok wabaphoqa ukuthi begcine bekujwayela ukuthenga idatha and ukulokhuza lento lokhuza yengoma lento engoma online obvious uma uzoba nedatha lokungena uye kuTikTok ngeke uzuliswela idatha lokungena ku YouTube so lonto yonke yokushintsha kwezinto lonto le isinikeza iadvantage noma ikunikeza ugqozi lokuthi angigqugquzela abantu ukuthi abahambe bongena online bejwayela ngoba mawujwayela ukusebenzisa uTikTok ngeke uzohluleke amanye ama platforms ngeke uzozela abantu banengaba abakwaziyo lokho ukuthi ngabagqugquzela abalandela umthandeni not abalandela umthandeni babengabhaliwe emdzidzi ngangabaphenye izinto ngenzela ukuthi kube clear phela ukuthi wena online wafika na kuma Red Nation hayi kuma branch bese sesona ngoba even kwasanaye khuzani loyo mawuzobheka ukushaya kwakhe kwamamiliyoni manje bafowethu ake siphawuleni kancane ngicabanga ukuthi bafowethu ngani zakwethu ngokukhulu nje ukunihlonipha ngiyathanda ukunihlonipha nani futhi ngiyathanda sihloniphane mhlawumbe lezi zinto sesikhuluma ngazo manje lezi zinto sesikhuluma ngazo manje akusezona bafowethu obekufanele mhlawumbe sixoxeni ngazo amandla enu ngiyawathanda nemisebenzi yenu eniyenzayo la kumaskandi mihle bafowethu angicabanga ukuthi bafowethu kungafanele sigxile kulezo zinto ngoba uzovuka ukuthi wena mhlaka 1 wake wenzani kusiqiniseko nini wena siqiniseko wake wathini kumhlaka 1 so singagcina bafowethu sibuyele emumva size siyoqala la kwakusaqala khona ukhuzani sesingagcina sithi ukhuzani akayiqedelanga i-album kaMgqumeni niyabona sesibuyele emumva isigcino singaphika nokuthi khona abaculi abangasekho kumaskandi uma sizobuyela ezintweni bafowethu esezadlula inhloso ukuthi bafowethu asinciphiseni bafowethu into ebingalo life kakhulu ake sinciphiseni bafowethu ukuphela kubantu abasebenzayo kuyingozi ke ukuqeda iphalishi lomuntu ungaboni wena ukuthi uyaliqeda kodwa yena ebona ukuthi uyamlimaza because lapho suke ungaboni ukuthi wena usengcupheni uphazamisa umuntu endleleni yakhe so uma ngabe mhlambe nokuhlakanipha kwenu eninakho angisasho kini nobabili sengisho nje kuwo wonke umuntu okay ngicilele phansi noma ephazamise omunye ngento emfakele iphalishi niqaphele bafowethu lezo zinto bayayifela abantu lezo zinto because akufanele ukuhlakanipha kwethu esinakho uma abanye abantu bengakuboni ifana inyanga uthothi ayiyona inyanga iluthela abantu nje ixhaphazela abantu bese wena ufuna ukuveza ukuthi uma Golide akayona inyanga uskemela nje abantu ayikho lento akayisholayo so leyo nto le usuma endleleni yami because nami ngisebenzela ikithi angibambile futhi wena ngahlolela uNdlovu ngichaphazela uNdlovu nje ngambhulela ngamthethe kumele uyothwasa akaphume kulento kulandela umaskani wena usuzongiveza ukuthi lento engiyenzayo ayikho izinto kufanele niqaphele lezo bafowethu ukuthi olunye ulwazi alidingi ukuthi ulitshela abantu usuku usulimaza umsebenzi womunye umuntu ngoba awuphazamisekile ndawo futhi asifocusene ekutheni bafowethu usiqiniseko mayexabene nami awasungenelela ama Blue Nation angiyena umculi mina usiqiniseka angidile naye mina
uma kuwukuthi sekungaphekwa kwami ngiyoyivulela ulive mina ngisho ukuthi ngiyacela abafowethu aningikhuzeleni isiqiniseko atramel ngibiza abanye ama-Red Nation sikhulumele yona. So ake siqheleni bafowethu ey'ntweni ey'suke zingasidingi sifocus ekutheni sidlala iy'ngoma zamaqhawe. Lokho okunye nje bafowethu into engeke izisise ndawo bafowethu. Yazi maGolide ukuthi yini mina engiproud ngayo. Mina ngiproud ngokuthi umfo kaMancele noma la ngiphambana naye khona uyangixhawula. Akaze ngangibona ngiphimisele ngamathe. Ngisho ngingavuka la manje ngematuba siphambane uyongibingelela ngimxhawula. Nakho nje kukhona konke nakho kungichazayo. Okuwukuthi ke shuthi umuntu uma ukuthi umendleleni yakhe ngeke phela kuxhawule futhi ngeke aza kubuke nje phambi kobuso bakhe. Yilokho nje ngikuthandayo. Okamanje noma singaphambanapi ngiyabuye ngifike ngibingelele angixhawule umuntu ongangifuni umshovo futhi ngamchweza la ku TikTok umshovo kuphela uMasondo ungikhonze kabi futhi umshovo kuphela ongangifuni othi ngamchweza la nakho nje ngikuthanda ngami kuphela qhwaba ngoba angiyena umculo ngiyayiqonda ukuthi umthandi bayithukuzana balungile bethukana mina ngiphatha lapha landela abathukukhuzana ukuthi umthukelana umthandi noma ngafuna umhlaka umshovu ngayenzenzela sabantu bakhona abaculi abawethatha personal njengoba umgubo wayefuna ukugijimisa ngenduku nje uyabo yingobani wayethatha personal lonto ungayikhuluma umuntu ayefuna ukushaya uwe mina wafika emsakolomo but izinto ezenzakalayo lezo izinto ezenzakalayo umhlaka wani musu ukwenze ngazo ukuthi khona umuntu othi mehlangana nabaculi befuna umkhwifela ngamathe ayikho into efana naleyo yingoba umthandeni uyazi ukuthi angaze ngavula angaze ngivule live ngibuza ukuthi iParis nama-likes angakwazi lokusangano lasiqiniseko wenza umehluko ophathwa ngawo lapho wena wenza umsangano bafowethu maGolide Gabisa sinonke mhlaka-1 ngibona sengathi ekamhlaka-1 nosiqiniseko angele mina awukhuluma maGolide lalela mana wo bhuti ngithi mina ngibona ngathi angeke ngoba umakhulunywa kukhulunywa amagama ngathi azisi indwanyana bengicela abafowethu mina ukubonga babundlovu lapho mgibe khuzwana ngicela ukubonga ngehlele ngezansi bafowethu hayi ngibize kuseleni hayi yeka noma ngangibiza mazungibize egcineni ngathi ngimfakela nawe lapha hayi yeka and many more yeka man yeka ayinto engizoyilalela yena ngibize egcineni ufike uyababiza abantu yababiza usuzothi bamdlovu ngibize many more engayisho wendlovu lalela ingoma nyabonga bhuti bafuna uMax angazi bazomenzani njengoba befuna uMax nifuna uMax ethini ngiyabona kuma-comment sifuna uMax kanti sesisestage indaba fethu sisemcimbini kodwa wena maGolide umfowethu ngisacela kodwa nami ake ngilentoze bafethu mhlawumbe ake ngiphawule bese ngibuyela ngezansi yabo ake sibongeni bafethu kakhulu ngicabanga ukuthi wonke umuntu hayi ukabhisizwe mfowethu ungene la kudala ngithule for hours nami sengiyanishiya isizwe zakithi sengiyahamba kodwa engizokushiya nakho yileli insizwa Mvelase nomfoka uDlakadla uMngomezulu isikhathi sensokuthi nicabangele nina nenza imali ukukhwebhana akuna payment akuna salary ukuchaza abantu ukuthi ubani ukhuluma ngcono kunomunye akunanzuzo abantu bazonikhatha kukhona bazobona omunye ngcono komunye kukhona bazobona omunye kunguye ofanele ukuba kule level yokukhuluma ukukhathanisa nina nobabili Mvelase nikhathanisa ngoba nezinsizwa ukunikhathanisa nginikhathanisa ngoba lokukhuluma kwenu kunembango ehlukahlukene ngcono ubethwa khona ungumama ohleli phansi bengeke sikhathanise kodwa la sikhathanisa insizwa ngoba uzwa Mvelase nithi lami kuwe bawuthi ewaya yanisiwa amawele anezi izinto ezifanayo kodwa amagalelweni nabantu